Hi guys, mayang tabiriba pumnamakpu danipna khurumjari. Amadi Mami Mapao gi ngasigi humpuga taruklak shuba episode asida taramna okchari. Ahanba maktada ngasigi episode asida kari karama pau sing puzirakli haibatu mayamda thamjage. Pineapple Festival amadi Pineapple Queen 2019 gi mapauna ahanba oina thamjari. Western Classical Music Concert amagi mapauna ani shumang pau oina thamjari. 4-in-1 amada mari haina mingthonba Manipuri feature film ama release tawkibagi mapauna ahum subada thamjari. Mari shubam pau asina Com Impact TV program launch tawkibagi mapauni. Mga suba amadi aroiba oina thamjari ba mapau asina Ravagi ethical fashion event ki taryat shub edition pangthokibagi pauda. So folks, ahan ba oina thamjari ba state ki thakta Thambaulu Market Complex sa pangthokliba Pineapple Festival amadi Pineapple Queen 2019 gi paudam asi ni intabinis. Numit marini chupna pangthokadaba taranito isuba state level Pineapple Festival cum Sellers and Buyers Meet and Youth Festival 2019 ngarang gi hauduna andro kendra gi Thambaulu Market Complex ta haudokre. Nak ki weba jago yise yauna tongan ba pungning sumadningai weba performance kaya lanthok tuna festival ase haudoki kumai ase gi manungchana pangthok tuna lakliba maruoina naha singna khawrang na ngai riba Pineapple Queen khanbagi thauram festival ase gi aroiba numit July 3 ta pangthok kadori hairiba sahenbi changdamnaba sida saruk yagadaba Manipur gi tongan ba district kya dagi lakpa contestants singbu grooming tawbagi thabaksu khuya thongda leiba community hall da Blue Wings na mapung oiba thawdang lauduna kanna chathari. Hi guys, this is Tenzing again and we're here at the grooming session of the 12th step level Pineapple Queen Contest 2019. Khoyathong da leba koi community hall asida koi gi Pineapple Queen Contest yawga joriba 2019 gi contestant khudingmak sida grooming session tawduna leire aduna Mami Mapao na miyam da Pineapple Queen Contest asigi contestants sing siga kitang wari watai sanaraga mogi contest asigi preparation ase kamain tawrigi hado mayam puna khangminana ba warol mati amtang lominasi. Fifth Pineapple Queen Contest 2019 asigi ke thodang lobiriba responsibility akoi gi contesting sigi contestants kudimak pu grooming tawbiriba choreograph tawbiriba akoi Blue Wings na Blue Wings ki akoi gi choreographer hai tare ko akoi contest si choreographer Dani Sikanta ga habetang wari tawjage Pineapple Queen Contest under 2019 sigi contestants kyamuk yam yaugi aduga audition dagi kyam khatharaga ko selected oibdo ke machine kya oibige punna contestants kuntra manga lai akoi gi kanoda audition da screening da adagi akoi minister gi site gi haitare amadi organizing site gi live ngang khudima akoi loina participate ta holasi haide yaung nila aga akoi na halan gi busu nuaite masi akoi di promotion gi ni contest ojaraga su khudima khudong sa amadi pise na haibadagi akoi gi contestant kuntra manga simak akoina loinamak lobona lepe dabu masangam gidaba khol adagi khudong sa daba lakthong sinda mogi school gi exam college exam lai nagib dagi angang mari gumbadi hojik akoina akoi site eliminate tawgi mongda leire haitar mamdi matam chana parties yaw daba matam chana rehearsal yaw daba dagi ana hojibut angang kunthra ga ma thoi di contest sida akoi final date the 7 sida dumaina musi thengnaragani na adman tamjage.
Alright, so here are all the beautiful 31 contestants of Pineapple Queen 2019. So they're all ready, I guess. So most of them are from very different places. Where are you from, please? From Singzamay, Imphal West. And where are you from? Loktak Project Project. from Bisnupur district. Alright, so where are you from? I am from Churchandpur. Alright, so all the girls, the most beautiful girls from all the districts have gathered here to contest for the 5th Pineapple Queen Contest 2019 in relation with the 12th Pineapple Festival of Manipur. So catch you all live on 7th on Impact TV, and I think all of these girls are already ready for the contest. Are you ready, girls? Yeah! Alright, so are you guys excited? Well, thank you so much. So let's wave bye-bye to all the viewers. So with cameraman boy, sorry, your host Tenzing. Thank you so much for watching Mami Mapao. Bye-bye. Wow, yamna pungfana sinbiri. Chahi khudingi chawkhatlaptuna ahenba tourist kaya chingsinba ngamba festival ama oirakli haina thamjige. Haujik amok an evening of Western classical music haina mingthonba music concert ama pangthokibagi mapao asi amok miningta. Western classical music pu pamjaba kaya gi damakta iramdama sida tangna thokpa thautok gama oina haukiba June thagi tang kunma panda Hotel Imphal gi Sangai Hall da an evening of Western classical music haina mingthonba music concert ama pangthokre. Lamdam asigi naha oiribi musician vocalist Sansim Makungan singura pangthokkiba thauram aduda Sansim Masamak amade saknaidaba guitarist Nyunso Raman anina pung sumatningai odaba performance Lantoki. Yamna chinglemna mapung faba thoram ama haibudu oiki thoram sinbiriba chansing makunga bu thagachari adongi apamba soidina phangduna Western classical music ki mahau lamdam asigi miyamda mapung fana sandopungam boibi mathanga lokhachari ba 4-in-1 amada mari haine mingthonba Manipuri feature film ama release tawkibagi mapao asi min ingtami. Father Mother Film Production ki banner makhada putokba amada mari 4-in-1 haina mingthonba Bachan Chongtham ki film haukiba June thagi tang kuntra da Imphal gi Begachandra Open Air Theatre da mapung fan amade mai pakna release tawkre. ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯅꯥ ꯀꯣ ꯖꯦꯅꯤꯇꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯅ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯥ ꯑꯦꯚꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕꯦꯂꯣꯟꯗꯤ ꯖꯦꯕꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. Comedy, romance, amadi family drama da yumpam oiba Manipuri feature film asigi cinematography gi thaudang Tom Nauzi na lobaga loinana Sanjoy Lamthakana music ki thau pangle Bishojit Ningthaujana costume design tawri. Film sa igi di han amba oigiba film amasni yam challenging oi haidi ahamba changpo matamda ina film gi line sida kamaina kai tawda gi ai kem knowledge laigite but adu dabachan na amade aigi crew members sing na aduki mateng pangbi gi aduga adugi sumatakta mu ai sa gi oina haitare khara
kaya ni lang bukod pa siya kaya ini ekta ubong amjada ba ay ato pa album dasu atu mo kaya do ini ekta uba kaya na ngonda kaya ni sana bo ita ba ita le ato mo sigi keno sida di akoi ki film sida di ngonda pi bilor se ato ki mo de ngonda challenging oya yam lang ba yam na kaya ni ngausan da ba ita le atu ba amakaki character ni ado yam nungai ki awa basu me amam ni nong chu butana film shooting tau ki da si yam yaw ki ado almost akoi film se tasen amaki di yam nungai ni me am jam nokpi gani na khali ado me am puni yingmina si Devan Konjengbam gi wari de yum pamodo na pankat pa mixing na puthok le film asida Romikant na editor gi thau pang bagi mathakta Kaiku Evi Donna Zevi Razhul Balondi Artina amade Tina na maruiba mamiroi singoina satam langli Ningon ni madi, ayen da ngai ni migi me sakhido. Nasir na kolge khal sengbabu kai gi nang adum ngangi ba. Aduna mo hen war hey magi na padala ga ai gi haksan ma che shet ga sengal. Hey, Mr. Banga. Hello. Ai thambau ni nei thambau. Tawak sidai chai kum thai no wakal le ro mini ne ya. Ha, ta kham ni sa chang ya ba. Oh, du bo ba. Ha ga ro ba. Madi ne. Sina putar ba. Tum he tum. No shin fi ya kai. Kai do lagi moi pa nang ngarang na tum nang ni ko. Ngarang ngum da ti da. Ai gi hui si da ngang. Hui gi ma bo oi ba su. Niu da gi yam na hen na ngai khamjan. Amada Mari ki production team bu thagachari miyam na pamna ba magun leiba film ama soidana oimu oisanu haina thamjige matang swaidi yam na ten na break ama khat lojige khonglai yang na hanjarake Impact TV bu ni ingtaduna Welcome back adong na yang tabiri ba asi Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi humpuga taruk lak shuba episode ni break matung asida nga sige mari shuba Mapao oina thamjari ba kom Impact TV program launch taw ki bagi Mapao asi in intaminis Kom Prup ki amadi Impact TV gi mai pak pa khongthang moina thar sige ho ki batang anida Kom Impact TV program launch tawkre Impact TV program committee amadi Kom Union Manipur na sinduna Churachandpur district ki lower kairapta launch tawriba program asina Kom Prup ki chatnabi amadi nat ki mathakta matam gi I paw yauna thorum kyam yam da fangan ga dawri Impact TV da Kom Prup ki oina sandoka dawriba program asina Prup asibu amuk ka hena masak thokalagani haina thamjari Hawjik nga sige mga suba amadi aroy ba Mapao 7th edition of Ethical Fashion Event meeting kami. Hi, this is Tenzing and welcome to the Ethical Fashion Event, the 7th edition 2019. Ngasi Manipur ki designers singi fashion event adugumba hiram achauba asida fashion shows mayam chathagadawri
Hariba fashion show singsida model makal makal angang machadagi hawrgana celebrity highest celebrity phawba ram ta chatuna miyang yumfamda designer makal makal singi moigi faza faza visual setur miyang mamangda ram walk chatkadori hariba event asigi pawdam macha amakhak Mami Mapao dagi miyang miyeng taminasi. Walk till you die haiba motto ga loinana Ravagi ethical fashion event ki taret sub edition haukiba June thagi tang kunma panda lamboi khongnang khongda leba Manipur Trade and Expo Center da mapung fana pangthokre event sida Rava masa yauna tongan tongan ba designer nipan gi changkhola ba design sing lamdam sigi model sing na miyam da utki. Hello guys, now we are going to introduce to you the main person of the event, Mr. Rava. First of all, I excuse some tang tawzage khoi gi tenjing da I Mr. Habi no Miss Habi ho and aduga I ethical fashion event sigi matang se I first edition dagina 7 edition bong asi phaw se my park na dum chathajare na khalle adu si sigi oiba aina sigi event se organize to bogi pandam di I kaino ne specially oina akhoi gi nauna kaino akhoi gi modeling sigi line se changning ga changbang amdaba guideline to binaba laitaba model youth thing aduga khoi trans things do only makeup khatang parlor khatang to leba aduga trans model laina bagi damang taina chance piraga designer anoba aduga model so anoba aduga trans model so platform simata da punna walk to minana bagi tanja du pizza duna sinjabane. Miss Rava, and of course you're looking very gorgeous tonight. Adu hoji haigumna khoi ki kai tare Rava ji ge khoi ethical fashion event da khoi yamba hanag dagi so khoi na trans model sing su yam uba phangjai. Adu hoji ki trans model sing se kai tare mayam dagi so khoi haiba taragadi height su fazana chapchaba figure su fazana maintain to isamak su trans model ama trans designer amani ko ana trans model sing se gi hoji keno sigi platform si da hana de 7 edition sure adu isa gi pandam si da kyamuk yaukhin jakra ge hoji kai tare hana dagi di hena hengalapagum to wi adu da hoji ki film je kamai to bi ge da habitang miyam da habiro kaino ne aigi fashion event se aigi wakalda first edition to 7 boxila puda etum my park ai haina khanjai ichana huji pause maramti kaino aina 2014 the first edition sinjabane adudagi horaga huji phabogi journey stage marak ta 6 7 adu phause khoi gi Manipur gi event fashion event to basing da khoi trans model sing se only back behind the scene the backstage tanga the makeup ki oina thopuraga laiba aduga modeling oina di amta changbangam da modeling oina di stage ta kaino showcase to basi laitaba adu gu huji ki di 2016 17 side gi di adum Manipur gi oiba event fashion show sing the trans model sing se adum ayamba aigi si so si khatana adum ayamba trans model se khade adum yaw bafang estimakna aina ethical fashion event sing jaba se ai my pa e haiduna khaje adu hoji isa je designer oina lebirak ko se kyam kuirage aduga isa gi meramda hoji gengbirba miyam sing sida haipetang introduction hai tare ko haipetang macham tang to biramu.
ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯅ ꯖꯁ ꯁꯣꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯁ ꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯁꯣꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤꯅꯦ ꯔꯥꯕꯥ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯁꯦꯂꯣꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯅꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯒ ꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯐꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯕꯥꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯁꯟ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯌꯔ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤ ꯄꯥꯎꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯣꯁꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯁꯟ ꯏꯚꯦꯟ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯊꯝꯖꯔꯤ Hello guys, hojik miyam da khoina yam surprise oina miyam da thengna hanjgadoriba misak asi atei kana sunate khoi Manipur represent taukiba handaki Femina Miss India Manipur 2019 represent taukiba hai tare khoi miyam na jo aduki matik hena pamjaraba Miss Urmila Sagol semni journey se kamai taugige aduga khoi Manipur da leiriba environment khoi Manipur dagi leiramiba environment dagi ada sakarga halakpagi ko Urmila gi ano change am di lerangani na adugi da hafetang mayam da share taubiu ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯊꯪ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ Femina Miss India Manipur 2019 ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥꯗꯒꯤ ꯇꯤꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯀꯔꯤꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ Okay, sure mayamsu adugubide henasu sidagi henasu support taubiyu aduga Urmilagisu always keep supporting and all the best for the next and upcoming things all the about your career in the future ko akoina haijaning badi aduna Manipur represent taubibagi damakta thagachari thank you so much thank you so much for being a part of Mami Mapao today thank you Alright, so we have come to the end of the ethical fashion event 2019.
So and at last we have found the long time lost host of Mami Mapao, Miss Trela. Ngasi showstopper oina zu lairami aduga matam kuina manguraba Mami Mapao gi host ngasi miyamda Mami Mapao gi ngasi gi event asi closing pihalage aduna ngasi dagi di mazu sidagi adum matung tarakpa event sing da zu host torokna ba habagi promise du mayam mang ngasi tahon gadoina aina. So with that promise ngasi gi closing aje Trela da pibi na bening sing jari. Alright guys, so that was ethical fashion event by Raba. Manipur gi yamna saknai raba designer kaya mayam amana design tawraga round mapan muksui haizaba tare aduga models anauba adagi thaina gi senior models sing pula pullaga sinba kainone main objective haiba tare adudi gender equality because male models yare female models yare adagi transgender models yare aduna yamna aphaba initiative ni haiba tare ai su thobani yam nongai akoi gi grab to biriba da rakeshu yam thagat so that's it for Mami Mapao for right now. This is Trela and Tenzing, and she still have that move. You have to come in again and again for more events. And with cameraman Naucha, this is Mami Mapao again. So catch you next time. Bye bye. Ravag event mapung faba event ama oiki makatarak padasu hena mapung fana amadi mai pak na pangthok pangambu oibiu haina thamjari. And that's all we have for you in this 66th episode of Mami Mapao. Thank you very much for watching, and guys, please to subscribe our channel on YouTube. Never forget to leave your valuable feedback and suggestions in the comment box. Have a great time. See you at the next episode. Bye.